Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor nga adda sakit ni Tata Mario iti puso. Gapu ta saanan ang makatrabaho daytoy. Nagsardeng nga ron ni Bea iti panagadal na, kat simurot ka ni Frank. Kat nagdenada iti nalimad. Iti masikugan ni Bea. Nagbaliw ti panakilangan ni Frank kan kuana. Manmanupayan nga agawid iti boarding house ta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbagak namin ayang agsikog ka. Inton dakkelan tatyan mo. Nagalas ka na kitaan. Kaslaad danton sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Dahito'y ka tinagangganam ko kan ka. Di ka paila. Anya, ituloy mo. Jack paila, anya. Di ka paila baliw ko't laklakayan kan. May sakanton atatang. Anya atatang. Nataer abaro na ito. Saan kat atatang? Nasakit tirapayag na balikas atatang. Sikat ay kunada nga awan ammo na atatang. Ha? Ulit naman, tagdiso ti dakulap kung di tasungom. Matep-tep adi na oras na itatarabita ba sungom, ha? Pagawidam lang ni Bea dito, tapno adda kadwam ngagtrabaho. Agurnong ka no nga road iti pagadal na. Kasano ang makaurnong ay no pagawidom dito. Kakaasik ang agtrab-trabaho, asiksik ah. Saan ka di atila pagdandanagam? Uray saan ang maubra amin? Do atalaang mo't amangmangan. Uray ano makaturpos tumot laang, tapno masakan na tinaisalda at halawon. Isungarod nga agtrabaho, tapno maituloy na mutlaang ti panagadal na. Gamno agawid, akas iti kunam. Kasano nga rod ang makaurnong? Inkanto man kit di bisitaan, iji pag-abangan na. No kasanumat ti kasasaad na. Alas sige, ta kumuyog akto kun ni kakamaya, no mapanmanan iji syudad. Wan ta basit samutan ti agas kaw. Iji kan syudad agumatang, ta nalaklakang iti butika iji ilay. Mabalin ka di nga intamangan iti restaurant, Janet? Agluto ako man kat. Angam no awisan nak. Ipakpakaunak nga ibagakan ka. Anarawat nak. Kasuswildok ngamin. Ilibre ka man mat? Blow out mo ka din. Tanagswildo ka. Engineer. Di na ka di awagan iti engineer. Jarid ka dilatan. Matungpal ti kalikagom mo. Tapno saan mo nga ibabawi ti free dinner, Jared? That's better. Okay, let's go. Addaak iti sango ti class a restaurant. Ay, mabisina. Nga maawan kwartak. Sinalbag tumot da di ang Frank. Napanan naman natan. Adda nagsardeng ako di parking lot. Ni Jared kin ni Janet tirimwara. Aglingedak dito'y may saalugan, tapno didak makita. Surutak ida itinaliman. Sa anak nga agpadlaw. Naggasat ka talaga. Tadang trabahom kas inhinyero. Ije kumpanya nakaangayan ti OG team matlaeng tinangalakan niya kas empleyado. Mayat nga minti performance mo. Iso ngay nalada ka dagos. Ita, empleyado da kan. Inaramid ko ti amin nga mo kapag sayaatan ti kumpanya nagtriningak. Agpaiso tay kunada ano na singpet, makagunod iti nasaya at agasat. Timat sadot kan traidor, maiwawa kan agrigat. Nang kuti saritaan lagi dito. Naggasatan ni Jared. Inhinyero gaya man ti inuy uyaw ko gapo iti kinalaan na. Sigurado adakkel ti sweldo na. Ta inhinyero ko naman.
ti masamat ko. Ay, Beya, si kakadidaytan. Na, masikog ka ko nakakad. Ang pamarangak asaan na siya dito eh. Diyak kaya't nga idanon na kada dyan at ti kasasaan ko. Darasag ti pumano. Na. Ay! Imposible adinak nakita ni Beya. Inton masurunak, mapankutok-tokan ti kwartong abangan dakan ni Frank. Anya day taangot mo? Aglalaok tinasangar ken kasla asok ana ang tuol? Anya dagita nga angot? Di ka man sigat tambor. Ada parikot ko. Mariribukan ak. Sikalaang ayat yadda parikot na, kan mariribukan. Amukla kumakastoy ti pagbanagak iti sidong mo. Nagawid kan, iji balayaw. Tay pakitam na ito tambor mo. Ipakitam ka di tatang mo. So agawid kan. Tanga malangan. Kasano ko mga agawid ak no kastoy man ti kasasaan ko. Adda lang arudan sakit da iti puso. Agpakita akit din ang masikog. Imbag ta simbangput kan. Adamanin baro adamag. Ay, anya dayta, nana. Nasabat ko ni Beya ije sentro. Hanggang di nakpinansin. Dinardaras na tinagna. Uy, amam, masikog ka talaga, sika. Talaga amadlaw ti tiyanan, nana? Ay, wun, balasang ko. Uray an-anwon na. Di na mailingad. Idi nagsabat kami, dinamag ko no masikog. Ngam ko na naalimok magkanulaang. Patyamag? Saan na alok magdayjay, tanatira dati tiyan na. Kaslaad dan tambor asar sarunwon na. Sapay la ko mga rod ta maituloy na lata ti panagadal na. Nga uray addanton anak na, nana. Anya ka di ti parikot ti prinsesa. Kaslad da pa kariribukam Kasanupay nga ta makaadal ni Beya. Numasikugmatan. Nakita ngamin ni Nana Flora. Ha? Nakakita ni Nana Flora kankwana? Ijay sentro. Ngam dinardaras na kanu ti pimanaw. Saan nga ta kaing ingas na laang tinakita ni Nana Flora? Nakita kanupay ni Nana Flora ida iti boarding house ti kabsat na. Duada ka ni Frank. Ay, sigurado apasangitan ni Frank. Manon ti sinikugan ni Frank. Medyo na apanawan ti babae. Unusan, iso ti mang papanaw. Nasaam ka di pailakan ka? Ti panang busted kan ka ni Beya? Saanan? Tain-inot nga inagasan ti may sa nurse. Naglunit day ta asugat. Ti nurse, kat adda ita iti sangok. Nasingpot day dyan nga inhinyero. Saan ka day? Wala na. Wen kayam. Adda ko makiddaw kada kayo. Anya ka di day ta, basang? Kaslaman napatag day ta akid dawam. Noomay to ni nanang ko ditoy. Saan nyo ko maadakdakamatan ti maipapan ka ni Beya? Day. Taapay nga ilimod ko kankwana ti kasasaan ni Beya? Amangan ngamin no idanon na kadagiti dadakkel ni Beya. Ay, nasaysaya at numaamon da. Tapno amuda. Kwa ngamin, nana. Adda sakit ni tatang na iti puso. Kat amangan noan niya pa'y ti mapasamak. Apay, saan kayo ka di ama konsensya? No dakas ti mapasamak iti amana? Ay, delikado nga rod. Sana ka chismosa. No ngay matuluyan ka agpaisaw. Di kat adabasol kan. Ay, day takit din. Ay, won, sana ka chismosa. Ilka man kid dinamagan ka ni Maya. No, kaano amapan iji syudad, ako muyog kamay. Sige, tamapanak inton balam.
Awan pa'y siguro ita, ta agdudumamot nga ili ti papapanan na paglaklakwan. Adumat nga minti bayer na karagiti maang angkat na anat natengken prutas. Saan laang nga ijay syudad ti paglaklakwan na, agduduma pa'y apalingke. Kaano tangata amabayadan ti utang taken kwa na. Intun maburas ta ti isang kabasit abunga ti manggata. Isuntod ti panagbayad ko kenkwana. Sa bagay, isuntumot lang ti gumatang iti bunga ti mangga. Nakaumay ka mo't dito'y balay kaka. Umay ka din agbayad. Ay, kwa kumakaka. Jay tula ko man bunga ti manggami ti pagbayad ko. Si kantulaangan ti manggatang. Kunaklakit din no umay ka agbayad din kaka. Ay, kan umay ko kumadamaga no kaano ti ipapan mo ijay syudad ta makikuyugakken ka. Sanan nga ijay syudad ti papapanak, ta traffic launay. Kanada pa'y malabsan at toll gate. Iso nga iti asideg nga ili ti paglaklakwak. Ay, kasta aya. Ay, kunak man no, ijay syudad pa'y laang ti papapanaham kaka. May nagsingir itay di akin kuka dito'y balay. Ngamawan kamot. Apay ko man awanak. Adamat imam amang yawa titibayad. Adda ka diinted mo apagbayad ko? Manmano akmat nga daritoy. Sikati rumbeng agbayad. Ta sikati kanayon nga daritoy. Kunak no nanakman ka a tao. Jay mo't lagayam kinababait ti kinayat mo kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Inayat ka idi. Hanggang pasensya ka na. No saan na nakasta ti marikrik na kita. Nailaw anak kan ka, traidor. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Sakit tinakam lang titidam kanyak. Hosto tapno tablata. Agparehas tangaron iti marikrik na. Buisit ka tao. Traidor. Lawlawan kon. Kasta akmat ken ka, beya. Agpada tayo ti marikrik na kunak manan. Anya ti aramida kita. Jakmat kayat ang subli ijayayan ni Janet. Tamaam mo na langkit di ama si Kungak. Jakmat mabalin ti agawid ija balay. Anya nga ta ti aramida. Amok nga da panagayat ni Janet kanyak. Intun makaanakak. Umasidagak kan kwa na. Kat kampay idi. Adda panagayat ko kan kwa na. Baknang. Kan sigurado ana nga ti sweldo na. Baniitak man. Kaano kayo ama pa na di syudad? Saan ka numutin nga ijay syudad ti paglaklakwan na. Dita ka no asidag nga ilay. Isun ti paglaklakwan na ita. Ay na, manuabulan na nasaan nagaw-awid ni Bea. Agsyam samot na bulan. Wen nga rod. Ay, ado siguro na ti urnong na ita. Bareng nga rod agin roll no umaya pa nagsisirag. Wen, day tamot ti kunana. Inutan na kano. Kasano day ta? Mabalin ayamat ti kasta. Kasta ka daw ti kolehiyo. No basit ka no ti mai-enroll na. Mabaybayag ka numot nga agturpos. Kayat mo kadi, ta inta makimisa. Kalpasan na, intamangan iti restaurant. Sige, kayat ko ti mapan makimisa. Ingka nga rudag saganan. Ta inak mo ti saganan ti kotse. Inaklabas it dalusan, tanatapok. O sige nga, Rod. Inak pa'y agdigos. Gusto nga rod. Tadyak na dalusan jay kotse di simang petak. Nabanugak ngamin na naggapo iti trabahok. O sige, tamabiitak lang mat nga agrobwat. Nasapa pa'y matkit di. Hustunto no madalusak ti kotse, nakadigos ka maten. Da Jared kan Janet tinakakotse. Agturong dan samad iti simbaan. Nagkasat kat ni Janet. Takanayon nga ilugan ni Jared. Imbag tadidak nakita. Dumtang to ti altaw.
Asyak mo ti aglugan kan kadwa ni Jared. Saan kat asika, Janet? Janet, saan ka di may salangan na tawan kat graduation mo? Wan, makaturpusak tumatlaangan. Agbunga matanti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Maragsakan lakit di dananang. Angam, sigurado nga umapal to dagiti dadakkel ni Bea. Apa asin murag ni Bea iti saritaan ta. Agpadadakan ni Frank ang nagsardang iti panagadal da. Tanagdan na dakat nga rod. Kaslapay kid di traidor ti panagkitak ka ni Frank idi. Angam, nalipata kung day ta. Anya nga rod, no isudat ti agkagasat. Nasayat no kagasat da. Nung ay panawan manan ni Frank. No kadi panawan ni Frank kat agsubli ni Bea kan ka. Awatam kadi manan. Ag sakit matan ti tiyan ko. Ay, aga nakakangatan. Diyos ko, sapay agmay-may saak dito'y kwarto. Kapilitan ang mga alaki di taxi. Tamapan ako ni di ospital. Oh, ayan nga taday di ang Frank. Masapol ang mapanak i di ospital. Sakbay nga agsakit ang permiti tiyan ko. Anay. Ni, adaw may ataksi. Para tamapan ako ni di ospital. Ayan nga tanday di lalaki. Agmay-may sa kamapan ni di ospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.